F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Coliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Weekend ieħor iktar episodji speċjali ta' Prime Time minn sqallija u llum il-mistiedna tiegħi Annalise Camilleri, ex-parteċipanta ta' reality ta' One Licorice. Għajjimtek min illum? Iva, għajjimtni naqaq kmini. Fiex indaq l-iżveljeri? Fl-4 u 5, dik il-5 minuti importanti. Allura tal-Licorice kienu jqajmukom kmini wkoll? Iva, skont konna mmorru, fimt, ġili per eżempju konna nqumu kmini u bat nagħmlu wara nofsinhar riqdin għax naslu destinazzjoni ieħor u mbagħad kien hemm darba għajmuna wara d-disa sigħat. Ġot-trak, ovvjament, jekk tiftakru sew, ġot-trak konna sew. U rrabjajt. Għaliex? Ma Licorice. Għax ma kienux tawna għax niklu kont biċċa pineapple bis. Kont hangry mela? Iva, kont hangry movie, soltu. Isma, meta mort Licorice inti sena li għaddit, fejn kontu mortu? South Africa konna morna. U kellek idea li sejrin South Africa jew le? Daqqa xej, jiena vera kont qed naħseb li konna ħammur x'imkien ħdej l-Asja. Ġifieri vera l-partiċipanti ma jkunux jafu fejn. Iva, iva. Provajna tagħmel hemm minn hawnhekk għax anki, sorry biex ngħidilkom anki bl-injections, fimt? Jiena nipprova niskopri fejn sejrin. Fejn għandek bżonn dak il-vaċċin. Ma xorta ma tajċi jiena. Isma, laqgħet hawnhekk ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-isfida li tawkom meta kontu f'dik ix-xmara, dik l-għadira. Fej lilek smajnik tajjat, ja. U ħarġet minn hawn dik il-ja. Isma, ejdli naqra għalfejn bdejt tajjat daqshekk ja. Mela aħna konna fuq ċatra, ġifier ċatra bil-magna sewwa, u li kienu jibdew iwadbulna bl-għalen bl-affarijiet li jew nistgħu nirbħu jew jinaqsu minna, tipo tiftaħ il-ballun, tara pereżempju tnaqqas sikkina l-kbira, pereżempju li dik vera kollha bżonn b'taqta l-bula u hekk. Jew pereżempju għandek kaxxa suffarini li kienet tiswina ħafna aħna biex nibdew n-nar. U li kienx tafa tal-ballun il-bot ejja ngħidu hekk. U peress li jiena mhux nibta' waħda lil hawn kulħadd jew imma konna qtajna naqra lura u mejta li għaddi l-ħaġa x'qed jew taf kif nibħu xi ħaġa tajba jew ħażina. U meta bdejt nafas fuq taf x'kien tajn, ramel, kien disgustanti. U tipu saqajja bdew jinżlu biex terġa' tella tisma'. Insomma, l-internet kien il-jaqli l-sajn. Il-partiċipanti ta' Licorice magħrufa għalli jbagħtu l-ġuħ. Kien ikollok ġuħ inti? Femni jiena dejjem bil-ġuħ, ġifieri kienet sfida l-tliet ġimgħat biex ma nikolx ukoll. Vera batejna bil-ġuħ, ġifieri tkun fuq il-kameras ma tarawx kollox minn dun u sakemm nordu. Batejna l-ġuħ kien hemm darba li kont irrabbjajt jekk minn tkomx għattuni x'ngħid issa naħnieqa. Ta' Licorice ġaluk tiekol is-saqaj tat-tiġiġ. Ommi, iva. X'għadda minn rasek meta qalulek li trid tiekol is-saqaj tat-tiġiġ? Ifhem, huma tawna saqaj ġo borża, ġifieri laqas konna. Dawk it-tliet iswaba ta' quddiem. Laqas rajna taf kif ma ftaħniex biex naraw eżatt x'inhuma, u għedt rajt ejja nikluha issa nsajruha. Imma vera
kienu bil-laħam. L-unika biċċa tal-laħam li kell. Il-rifsa. Ġifieri, laqqas kienu xi ħaġa li tmur qed-toma, tisa qed tissefsem. Imbaqgħu. Ġifieri sħajjartuhom bid-dwiefer. Iva, imbaqgħu. U t-toma, x'toma fihom? Assaċ, iktar kienu mit-toma xaħna mill-liqaw tfajna l-basal taf kif ġo, mux jisu stju, imma kienu waħda li għalmitna kif namluwa. Pala toma, ma nemx toma, għax nemx laħam fuq, u toma tal-stju. Ara, ejja niqfu nitkellmu fuq dawn it-tomijiet li fl-opinjoni tiegħi mhumiex daqshekk attrajenti. U nitkellmu fuq toma li żgur toġob lil ħafna u hija toma li ħafna ifittxu, it-toma taċ-ċikkulata. Ħammorru għal fażera ta' riklami kif tiġu lura ħataraw għal xi xed ngħid. OK Home, bringing life to your home. Best Deal Properties. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Home trends. Home trends. Designed to love living. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimola r-reġenerazzjoni tal-qarqubċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Any skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Orienta, is-sejl tas-sena li kulħadd qed jitkellem dwaru, the biggest sale. Just got better, l-aħħar opportunità biex tifranka bil-kbir. Qabel ma Orienta imorru x-showroom il-ġdida fl-Imrieħel, l-aħħar Open Weekend, is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Mejju. Prezzijiet imqaċċta fuq amara ta' kwalità, kċejjen, sufanijiet, siġġijiet, mirja, purtieri, ornamenti u rigali. Fl-aħħar Open Weekend ta' Orienta minn ġewwa ta' Qali u r-Raba' Tawdex. Miftuħin il-ġurnata kollha. Żur Orienta u niggarantilek akkwisti eċċellenti. L-ikbar sejl ta' Orienta, titilfuħx. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Modika, belżajra fi xlok ta' Sqallija, magħrufa ċ-ċikkulata unika tagħha. Din iċ-ċikkulata hija preparata bl-użu ta' riċetta antika li nġibet Sqallija mill-Ispanjoli fis-seklu 16. B'differenza biċ-ċikkulata tradizzjonali, iċ-ċikkulata ta' Modika hija magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar kiesa li jippreservaw il-qamħ naturali ta' zokkor u jagħtuha nisġa u toma distinta. Annalise, Modika. Mux iġmilaw?
Hawnhekk aħna mhux se naħqruk, mhux se nġaluk dbati, la ħadbat il-ġuħ laqqas ħatolqod skomda, anzi bil-maqlub, kompletament bil-maqlub. Hawnhekk ħadgawdi x'inhu l-lussu u ħadgawdi ħafna tomit tajbin. Mur. Ek sewwa u xira. Ciao. See you, ħambusek waħda. Thank you. Ciao. Annalise, Valentina, Annalise. Nice to meet you. Buongiorno. Welcome again. Abbiamo avuto una dormita perfetta. Avete riposato bene, la vostra colazione? Perfetta. Bene. Ma adesso è il momento di degustare la cioccolata. Esattamente, perché l'esperienza di bellezza continua adesso con un'esperienza di gusto nella nostra bottega e cantina di affinamento del cioccolato, dove vi proponiamo un assaggio del miglior cioccolato di Modica. Annalise għetlek li l-lum ħajkonna overdose ta' ċokkolata, imma ċokkolata li żgur qatt ma doqt qabel. Quello che vi presento per prima è il cioccolato che si è affermato per 2 anni come il miglior 100% d'Italia. Wow. È un criollo cumare del Venezuela, è un'origine molto rara e pregiata che vi proponiamo in purezza al 100%, quindi non c'è zucchero, non c'è null'altro. Lasciatelo sciogliere delicatamente tra la lingua e il palato in modo che possiate godere al meglio di tutte le consistenze e di tutti i gusti. Qui siete benvenuti nel tempio del gusto, nel tempio della bellezza, dove vi proponiamo tutte le linee. Questi sono i modicani GP, come potete vedere all'interno di ogni tavoletta trovate sempre in regalo anche dei simpatici segnalibro con delle frasi dedicate al tempo e alla bellezza. Valentina, qui è l'unico posto al mondo che si può esperienzare questo cioccolato unico vostro. Come si lavora? Sì, esatto. Qui infatti ci troviamo nella prima ed unica cantina al mondo di affinamento del cioccolato. È il luogo dove affiniamo i cioccolati in una selezione di pregiati tabacchi, tè, fiori, erbe, resine, spezie ed anche nelle barrique di legno che potrete vedere dall'altra parte. Che cosa significa affinare il cioccolato? Significa che la componente aromatica non deriva dall'inclusione di un ingrediente all'interno, ma deriva dal contatto con l'elemento profumato. So the flavor doesn't go inside the chocolate, but it's actually absorbed. Just aged, infused in these elements, okay? We selected different kinds of tobaccos, teas, flowers, herbs in barrique. E quindi teniamo il cioccolato per tante settimane, a volte anche per mesi, andiamo ad assecondare i tempi della natura ed aspettiamo che la componente naturale grassa del cacao, ovvero il burro di cacao, si comporti un po' come tutti i grassi, cioè assorba e fissi il profumo, il gusto e poi ve lo rilasci al palato, al naso, al momento della degustazione. Qui ti faccio vedere del cioccolato che sta affinando nella noce moscata. Sono le bucce di noce moscata. Ti faccio vedere del cioccolato che sta, adesso arrivo io, che sta affinando nel fiordaliso. Il-moment li tinfetaħ il-kaxxa r-riħa li toħroġ. Un'altra esperienza molto interessante sono gli assaggi dei cioccolati affinati nei tabacchi, che ci danno anche la possibilità di spaziare per tanti tipi di abbinamenti, anche con delle bevande alcoliche, con dei whisky, con dei rum. Noi affiniamo il cioccolato in diversi tipi di tabacco, tabacchi macerati, stile Cavendish, quindi tabacchi da pipa macerati, tabacchi affumicati. In questo momento vi faccio vedere il cioccolato che sta affinando nel tabacco del Kentucky. Very powerful. Powerful ħafna.
Annalise, żgur taqbel miegħi Modika idduq toma u tinsa oħra. U sabadi għamlu biċċa xogħol mill-isbaħ irristrutturaw anke l-ġonna ta' madwar id-duomu li hawn. Biċċa xogħol mill-isbaħ tista' tiġi hawnhekk u toqgħod tirrilassa wkoll. Insomma, kważi qed inħoss nibda ċ-ċikkulata kollha isna ta' Charlie and the Chocolate Factory. Lumpa jonqos biss. Isma' rajt ħali. Ma nafx, qed rajt lumpa, naħseb aħjar naqaf nikol iċ-ċikkulata. Ciao, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.